Áda chahabh an Leitir Íochtar heachchan is ní fadúin an chahabh an áda riméid an rá ar an díhann sotas nó le cíl na Martra na cuairteoirí gan dá trus fada suas an bóthar chu tránhóna in né is tócha agus well Pádraig go Creadáin a bheith stig sa chúl tránhóna a Colin Mac Lochlin a stig mar lán chúlaí agus a fiochan de mohall na Parkinson Bert an láide den tunna Anthony ó Cuana le chéile le gród ó guile mohandar na Parke Bert an bhór agus be big chunkargusan an immer tránhóna chun tusaigh há séanú den stig sa chúna tránhóna agus mí hall ó dasúna i chahabh gansaí ibre a cehardíag cumértsúlar sin im dóid an bhar fadas feinte úlachtas na scórna do cíl na Martra agus well ha fiochan síar a listed sa Bert an nasnah tránhóna Bert im roí mór a nasna ver cíl na Martra so den ó den níte ar fáil tránhóna de bhar gur tú agus taig ó corcar a gandát siúd a gimmert le corca gnómh hísan sanna barcaí chuomh a gine chiaí ar tebhile na Parkin so cahabh na gansathe dúin san ha sead nach mór régan níis Ne vanna letted mór fiochan siad a liste so óna Corán bheith stig sa chúldó bheith seán Andy ó Calig a gandát tá hí go siúd bheith immert idir chunta siúd a thstig mar lán chúlaí agus be cór gan a bhahan son idir siúd agus mí hall dasúna sa de súl leis an immert sin onbertica son fiochan de liste cahabh gansaí idir sé chomach trán honna éman ó línsig imdóir an bha ag dul chun tusaigh chomá agus mohall an na Parke be mi de súl leis sin chomá mar fir ceir fir mór grí mohan son gin ráir na stocha Patrick ó Calig mohan son osín Macdonocha leis chomá agus chun tusaigh is stocha big úlachtas na scórna is stocha teachtó Dylan seoige bhíon anna chuclaí immerthe gan versa fáilt na scórna chun tusaigh agus rá ahrú dianta gan éhhanna díach riimiis an chahabh isteach tránhóna be gibh a seachtaíag ón Macdonocha i teachta isteach is chu chúne ar an suns na cúlathe agus chun tusaigh an san Darren seoige ag cahabh gansaí iad a hochtíag siúd ag tosnú amach chomá agus well an cluthe ceharú canise se seo agus be an rá ar an sa ríist well fir na bháinnig mar tránhóna a máireach ar go cearúchan na sé be se tunna túd ag ar wolfteón na mí sé tun bucach an óhhusan son ingí dóir le fada is stocha tránhóna inis céhigh leo máireach as an rá ar na sa am be fiochan turíist an so nó a bháin hat so well banistór cíl na Martra hísan san seán ó bhín bhil cén tá híthag an versa timppla na tíide ag levéil idir chunta agus levéil club is stocha neidir a be seo an chiadhváta go raibh sé ag Comórtas Peile na Gaeltachta neidir sin ach well há tá hína blianta gan versa agus well tuair sé sin cúpla nod dos na lead na tránhóna chun daileáil leis a bhrú stocha a be techt sa chuthe so ar an taobhfuil an banistór éan fehí a hísan san fear chur a finnig an dát as well cúpla buin agus cúpla coppa mór buirte sin chomá agus há CV deasa sin mar a dtíar fá agus well choró sé sin chomá a ggur písa beag chomá agus well ní fadahhain is a réiteir a mún cainte mo sanna lá na Parke an cahabh na pingin na díanta an gé a séad an gé gaharú písa beag há sé bechttí crín díideach síos na Parke gan second agus in casante agus meach trasna na Parke stocha be sé há se cúpla puinte an all right be tíú ceir finte sa ré san agus stocha hí mé míid súlar sin Réiteir is an mún cainte leis an Merlín an san agus ní fadahhain an chahabh an áda sa sin is súl go mór leis an gluthe sa agus well an rá ar an sa well bhí teistal mór gríige cíl na Martra so sa teachtar chorcaigh tránhóna né agus well né bhana litir mór bhí trus fada go san chomá as well cíimiid chun is bheith cohanis an rá ar na is a prapáil is ní fadahhain is well slúa dasbaile he tSaoir de mit sa an de gedíine stig an fphobal fós a fiochan ar chluheháinna thsúil ar a déile fís neidir bhfuil sé críoch na fós idir corcaigh agus chiarí has an chluhe sin bhí sé ag díireach i críoch nús hí slúmór ó chorcaigh bailile heistigh an san na fiochan ar sin agus is stocha is féidir le seasamh machanis chun a bheith fiochan ar an gluthe ceharú canis mo ar barc agus ní fadahhain an cahabh an áda níis ben crín díireach a cúiglchlog ar is spota be an réiteir a cahabh an áda leorthóid agus tránhóna an jasan sa an gríanamó go chéanú de fiochan go húntaach ar fad as anna chreidúnt dus na méir agus go chéin eile bhí páirteach sa chuistin sa ha go chéanú réigecha agus go chéanú an ód agus an agaracha agus an parca fiochan go húntaach ar fad agus anna chreidúnt ó bhan obair chu isteach le cúpla bliana nos ní hosting te sin thaí hen éair an obair sin an obair díanta chu timppla na parca chomá agus ga mérá agus anna chreidúnta thuirtóibh man méid obairtha chu isteacha a sé an náte fiochan nótála ar fad timppla na parca agus timppla an seastáns go chéanú díanta maicha a sé go húntaach ar fad é iscint Snéis bhana litir mór an cúpla focail díanach an gin baina stíocht híos an san agus ní fadahhain a chahabh an áda níos cíl na Martra meachtasteach na ána mór a barcaí míid níos beléna ahrú díanta gin rá ar an gan dat bín sé bhíon an tactic sin na siúla stocha ag go chéin fórna níos go chéin tactic a bhíonna cúpla ahrú beag a dhéanam díireach an cahabh an áda agus bhfuil chun sé dul mór ina thuas an sasahas go Tráchtaire deanna míad ar íhil gan dat go chéinrada a gáiltíh go baile am a féchanta sa ar cíl na Martra a sé ar fiscin bhfuil gacha an duine a meachtasteach bhí sé díag a hastigh sa chúla níos go cíl na Martra tránhóna cha mí súlach meidir sin cén éh ha le nachrú díanta ar a méid san agus né bhana litir mór a go chéine mór a barcin is chu san chomá
sé gansaí Padraig ó Criadán has sig sa chúl carcilór gansaí bhd sédia ga chahabige agus bhfuil réitóir an le nuhanis sásta go má an teicsin na hosnú an socla he cehrú canis na bhar Sinsear fiochan típal na parkin so go chainrod réig agus seolín in your catan áidir so cí mí inis selevan so luan so sa chiad le seún inis ne bhana litid mód selevcha éime lolín si go meach trasna na Parkinson Casey ó Caliger agus sele fachtaige bhí Kicséir bruntan sunna gin réitóir ceann díanach son ó sí macdúnach an isise tógan na council ra sé gar le seo i bhí tídí ó cíl na Martra tithe siaran san séanú dinín ha sé seasta hir an son I tór clúdach an cosantóirí hir an son ne bhana is feinach tehil in na parkin go écur stachar a cha se tachtach a chuún is an son Miles macdúnach a cadíana se if you can trust in the park will in le spáráil and so Oisín macdúnach go sé selevit so fachtan is go Oisín trust in is right Casey ó Calic cadíana se if you can cín is an chodíine hir go cíl na Martra is ní híach duine bháin fác hus an sunnacha cear díag te fiar den níor hódad son ní stocha big an chud daoine tuairteach a mééis sin nach sin éon stíl is obdín se ha sé chonis ne bhana meach chun tíine so be se do lorg scóir luan is an so bhí hochtíag seo gan council chuisteach an áit dain séireach an isige ne bhana litid mór díad cadúir a réitóir an sunní dúir sé feic appas hénig go raibh Kicséir bruntan sunnach ní raibh tras na ráisiad an berig an goin ar a gceann san íananig fachtan isige fear an nád slat suas a ráisiad isteachtín fear mór bhí hochtá chahabhan sunnige Patrick ó Calic is nada bhid sé gimmar stigar imime le cear nóga cí míad gan second cá ráise se chúneó Éime lín si go ríist meach tíad na línta sos ní réon dul chun cíná dhéanamh soige ne bhana litid mór agus bhfuil be cíl na Martra na hástal sin agus níl feice siúlacha tras na ráise den ríis níos bhí seaachtíagar a ráige ón macdúnach chunis ón I fiochan suas na parki cad dhéana se caiisiil leortha chahabhteach sé an daín hir an son I clúdach an council seotasteach agus bhfuil feine a bhí testális ní raibh sé siúlan sanna gin nebh anna litid mór agus seún is cíl na Martra meachtar a bhíún sí cíán ó daín tras na parke go chuine meach suas na parkin is so ríis cím daine ó chunlós mo chóir so bhs go stráachtarta arráiltá éh de ó nó chun tarlum tar suas na parke me ní léana stige go nach idir a cehardíag hís an son mí hála dasúna stigil immer le cearnóige seán Andy ha stig á bharcáil trasna is ráisiad selbige ó chunla sa congrucht an Davidíine raibh Kicséir son bhí Kicséir bruntan sunna gin réitóir Danny O'Connell hín council garbh hóhant an docha sé an council Cí mí cadíana se ráisiad tíir le seo cí mí hála dasúna fósa stigus tarcá anna bhar gansaí stigad son a bhfuil Caigh seán Andy bheith cuaramach in is son mar sé déanamh Tástáil mar gansaí stigad son is begur réitóir a fáid Trasna is cíl na Martra bhí a hocht Anton O'Cona sig sa chúna cai sé taachtamach mar an ré meachta seach trasna na Parkinson an go éige harúga chu an cúpla second de mothir bar trán hóna se chúna is sead cíl na Martra ra se trasna díomh a sé is an so éime nó lín si beat ní he trasna na Parker rí Seánaí óirig níos Seánaí congruachta O'Connell cai sé me chun cíine so se anna chodíine tití siirige na bhana inis se chún ón O'Connell trasna ráisiad Ní réon don chun cín a dhéanamh gin ráir na mothir barcad so fein in úsáide an ráirin an so tástáil cén so tacticí a gin ráirin cí mí an second bháin stracha dhéanamh ríiste míála deúna stígad son ní fadhhain is tócha an réitóir meid be sé meachta mún cainte is stígad son mar ha stracha deíanta san ar dhéansaí ag an lán cholaí a chohfuil cí mí cadéir go réitóir sin fear hamhan san leis liút Trasna is ráisiad, bhil sé sin caiilte cíl na Martra níl, ha sé fachtaige fiú féileáin inis, cadíana se fiochan chunraig, pasláh dhéanta sunnaige, agus an council dain séireach agus an council bhfuil slach go maach a fachtar an eisiige, ne bhana litid mór, meachtar a bhrithún sí, éime ó lín inis an broid chu síos isige, isteach jo dílann seo se chuún fear dain séireach inis, bhí sé fiochan chun an council nach chur Harris an drasná nach ráisiad siar a ríist, ga sé níos búdú luas a chur isteach san immerta sa, bhfuil Kicséir son, ní dúirt a réitóir feic a chaidige a heasa inis son, ní a feicáin, se chuún cíl na Martra, trasna ráisiad fear na hat slat, déimi nó úrdal agus inis. Well éine stig mí hála dasúna agus túúr sa bhreisiíar an sunna gan neh anna litid mór millí bhí. Éine meachta stechan sunna gcóir na bádí mar ha túúr sa bhreisiíar a có, se chuúna na sead, broid chuir leis an gaansan tí sé sin gar stig méile bháide, déanta go bhagin máideúr sun ó nó choín stig sa chúil, déanta go bhaige íireach caiitan sunna go cíl na Martra dachar a hóhaint broid go chuir leis a gaiid a stocha, isteach sa é. Hí mí cén túúncar bheith gin réine sé i gluthe an parki fiochan gohúnta chu fátíí san na himdeoí anna hásta leis an council seolta steach sa chuúna hiirce hir san an bheirtíant an sunna duine stig sa chuúna, mu sé sin fachta thna se gan anna níl is a taachtamach sé duín gorta hinine se sé himimi sísta sun cha sé é sinna gáilta reis mar is imó anna bhór é seo de híl na Martra an rilan bhn táiste úsáide an réitóid, bhí héine ganis Damien cadíannig Damien a fiochan chun cín cha sé leorthir is a chahabhteachtaí míála deúna ha sé fósa stíg seasta ar riban le cear nógus ní léon fiú bháin líorthd mór gríime himimi steach fós cha sé ceanna bháin habisteach cí hí sead chuna heití gas se chuún an farmór a ríis an bhfuil cadéir go réitóir bhfuil cúpla cos céim tógad san níl seáníos ní chuigh seáníis cha sé rud éigen gátamachchas é seo bhfuil cúpla cos céim sa bhreis tóca ige tá
agus an councin fachta ar neise gan bhan agus suasan is ráise den tackle meachta stachan son og gród gimmer te mohol an de park tron hon far híl na Martra gandal an councin kaites an ráir na nation lir hol kaite ko couple bouta meachta de vi hun si híl na Martra fechan dain cheirach se hun an far dain cheirach is go se on na scorna titi se gara an brebi se harris an dras ná nach morge yin agus broi correle sin agus well lummer cat dent again má dóristig son well Ní ra sé stig na cheannaige he sinna dhéanamh bhach ba iad cúg diagad san istigad san dín mac cá agus ní ra feiceigh le déanamh go dí nach an bhróige chur leis ar an councin im heisteach sa húil agus well an chiad scór fachtagann sa chuthe sa cúg neomatí caite an líor hóideach trasna san bhfuil iireachtaí te gara freibse agus well ní an bhádór á do hóhananta stocha chun daile leis a gaansan agus scór fachtaige cíl na Martra is gan feicas a gimmar stocha cá fárá isteach sa chuibh sé dachar na scór na ráid sa bháda san Bádig gan facnis fachtas Leitir mórní bheits a hástal sin gan dát bhí mar hísan san an nurig hísa a bhá mín vís hí an deir seachtain gon hísa san screúntar san chuidir anna Comórtas ar siúlda go chaine hí go chaine anna hásta meachta bhile a fósa caiinte me hís be hísa má mín hí anna deir seachtainna có ríist van de Leitir mórin is, bud se mecht leis módíach níl tu sé reis ó sí mactanach reis se trastan sa cúpla slepa meachta stachan sa timp na park san is rétorcha se bheith feidir sin Evan óla hartanis Ferrin nach staten san miles macht nach choma will endol chun cína an bhaine tucha an chodíine hir ríiste cíl na Martra be seán ó bhín há san cíime be se anna hástal seo an húscor leis gothe cíl na Martra i an dasan ó sí macht nach siar reise éman ó línse go ríiste éis gúmpúna caiideach ní leon dochan cín se fósa mar sa pasta cíanana Ibre stachten is even óla hart cadéana gifin is count hí sin isige iireachtan seach sa chuúna cai se broig chur leis an níala go cúpla duine a straciste san bhí sé stig na cheanna an réitó kick sé a thuirt san ach dúirte in nide raibh cúpla cos céim tócha san agus riidir hód í meach go mád a híl na Martra so an praban lí hód meach dóibh sa chiad cúpla nómat be se anna hásta Ní lacht in de bháin is fáca stig kom í hall dasúna an tean far a bháin hósan san tusa sé seasta ar lína a cúig eit go leor cén sais crotathag cíl na Martra an sá moidir barca sé den go hísan sanna gorca gim bliana i roiine hen ar sratha hísan san sé site críndíireach a lá na stratha be se sásta le sin mar iad déanamh go han san sa rád san san lá cholíí meachsúas na park an san colm McLaughlin colm déanamh an sín san Sam fósa fiochan típ na parkas seán an dí fósa fiúgus suas mí hallar dasúna stígad sun ar imime le carna a harú dianta nisise ne bhana Leitir mór sé iwwer cúigeheim imi siir círán beréad a haim siir á bhar cála chute a go harú ríist tá Níl mór an lir hód meachtasteach go fóil Siúr sa bhreis hir an sunna gan bhana níos cai cíl na Martra taxús leir daigint nó crotaigint chun a háisteach se chun far bháin a déanana gri má chain sé chance if it a sénis meach trastan na Parkinson Seánaí ó Éiric Seánaí a dhéanaon de jehad leis círán a meachtasteach mé go marcat san í bhéig mar an cosantóir déanana go maithe san an bhróig chur leis a gaansan agus an réitóir rá mar cic líne big sellh ríiste cíl na Martra sa Kan tocha garacha seacha jo fer an clíháin san círán ó dunín sin chéadháta bhfuil se le fachtaige círán sa chluithe a go dtí sa stólam tu se de macharí sin is dín macáric ferfór an bháde ní a fecla déanana bhí dín nach bhróig chur leis ní chur sé ón broige a gaansan a ché déanta go maithe gan fer a chuúna san Finí ó féáin déanta go maithe sanige se chuúna is cíl na Martra fiochan dain séirecha meachtar runsaí fer in antan ócún an scuile sé féig ní annig trasna go dí Denny ó Carúil chu dhéananig Denny a fiochan chun cíine nu sin so ón ó cunal Trasna reis a ríise se meach trasna na parkas chafa creúnta horta néhana stocha nach chuna jasna bheith fiochananta seo a meach trasna na parke achas cuma á se go briús an chodíine hiige néhana nisbe se dachar cíl na Martra líor hóda is a chahabhteach se chun fer a chuúna sé gimmart há na park sé ó dunín trasna na park an sun cím goil ahrú déantaige cíl na Martra chuma déní agus ón ó cunal an berta chu gimmart a déobh cíanana iníise chu trán hóna idir hocht antan ó cúna meachtar nunsaí war strachat san fer an nachad slát an countanta na meachtasteachas a cumna na mahasa ar a gaansan a sé fachta a gé déimion ó ordal ceanna na asfacht an sunnige agus bhfuil cíl na Martra a go chuinú na meach go dóibh. Rímeach go cíach ó módóir is an so ón ó chorín istí sa chúil an reis garanú reis fada cén spás a háge can ceansan crocht amach John Clíán bhfuil an numar go chuir gaansanige bú láh chu lecha heile sé gaansan nach caiilte ríiste go néh anna Leitir mór caiise den is dúiseachtan sa héna héanas ní leon scóirfachta fósacos ní dólam héin neidir ní féidirm cuioineh siar bhfuil a bhéon cic amach tóca go módóir cíl na Martra fós be an cosma hefuir istí sa bhádas den nómatí caite idir glogad sa Réitóirí fiochan ar an action at sagus cúpla duine Tefel in the park and sons federal loan council a gaharú Denny ó cundal an tSaoir ní léana nachla Denny sin ó dunín gimmart am hall an na park stúr na him rush and jabha get an versa an imidóid caide
sé fiochan de réige sé stúra na himre timppel na parke se chuún is fear mór lá na parke agus rís fer na hat slaat se chuún for se ceanna na asúpla second win me se abla ceanna le háid se chun Kirán an denín in féile stocrú síos meach siad na lán sa se taachtamach ríist ha se seasta críndíireach idí agus com ríist ar sin goile bratbána meach an áde ceanna le fachtacha I bhí dó ag bouta sa Kirán an denín agus cíl na Martra fichant anna chuúmpórdach ar fada sa mohuiid de barca sus na Méilte de fichan go Anna hús choir leis go heá seaasa ré neidir bheith sé dechar is tócha daile leis a réan. Hóin ó si sa chúil is fiochan amach ré tuairmeachta mún cainte bhfuil me brapána meachtain ná an brapán chu an ádacha há se na meachta mún cainte agus bhfuil bhí sé ráite gomsa tééis nómata bháin go bh berrtacha is strachá a chéile ó nómata chaáil ar machsa stomar festis agus bhfuil se ré tuairmeachta mún cainte lemíá agus leis an aindíd san na stúir sé stoppa chuir leis sin is lena nó beag na cartaí a teachtamachchas má fóca. Hanna chi cymachon módor an sun ceanna na asar fad agus ní sile gan néhan an feidir luas a chur isteach san immert fer na hat slaat Miles McDonagh congruchten seaán is fer lá na park bro choile sin agus rí sellh caiite a géh néhhanna le mór ní bheisiad ar hása lei seo. Ní bheisi ar hásta gan dacuoinnig siar díim blionn se chaite caiidir an chluthe lechanne sin sanna go bailile I gunn néomh chun Mohammed ma cheanna go budú a gceart se chuúna is an ferdain séach mí hála deún animidúir caiidir é seo as anna bhróige ar a chaint sé chance chun se go chain scór Harris an drasnád agus na cican na séra chomá agus is tócha fer a bháinha caiúnt mór grí nuamh ná dain ó denín fer le chaint sé anna chudus na ólach scórna híl na Martra ní sin ar fáiltrán hóna agus bheith sé sin na trastáilmhtha má bhhain sead an chluthe san neidir cé cho gortathe a tá se. Na bhfuil sé abal aúpla nómta a thuir dómh má bhhain sé an sotrán hóna. Cíime is sa míáil ó deún an lerósa a chur síos be se seo dechar is tócha ar fear leis an cost an deógad sa an berige réir I gceansa. sé nó níon congracht an Dave lín an sa bhí se lá cean geras tócha bhfuil cúpla bíad buid an chort chatta suas an éir an sunnaige míáil chuir sé brogan is le seo be seo mór mílteach má haint an council agus an council tóistige bhfuil a róhann de gasan ag tá an crown chum heistigh san agus scóir eile fachtaige cíl na Martra iad déanam go húnta chu fada mar de barcanéis sa gan éon scór fachta fósaige ne bhana Leitir mór cai sé socrú síos agus scóráil héanana tíis is ní léon scóra go fós ag muintear na Gailí agus an council caiiltecha ó deúna si a chuúna lorgan le hódach daine ó chuna le déanam go maitsan éidir sé Seánaí ó éidir Seánaí is é meachta John na caiide sa míhall fear mór gríláidir míhall an council caiite siar an sunna agus mí hallaráló los a hog na machas an immer pí beag mar ha mí de bochtan sa héanna tíos ní léon scór fachta fósaige muintear na Gailí agus trasna na park a ráisio den isan sa as an méid sellh ein strón é chuirlas ní léana ó néhhanna sásta taachtamach cí mi bhid a dehan san si bhid a hocht seasta neclinnig Patrick ó Callaghan san agus Casey ó Callaghan berta seasta congur hónda lína a had a cúigeach ní léon bhrú a chur leorthóid a cí na Martra a sáhín tó gan ein strón éair agus gan ein láimh lecathe orthú go fólín agus inis i bhid a sé Seánaí cad dhéanana se inis bhfuil chun fearis chuir sé broig le seo an scór mór mílta fachtaige míála san cúpla second chuin bhí séiste na cheannaige scór eile háte san denta go maithan sanna Seánaí ó éige san agus bhfuil mí den is big broig le mí hall deúna teachtar ríist sa chuir an council síos agus cíle sé fégur ríist. Ní bhana Leitir mór in is bhfuil cai sé a bheith cuioine féir san cen athúcha a chaise a dhéanamh. Am cuioineh siarní dólam sa bhfuil éonlir thóir búltaach fósaige Padraig ó siadána tí sa chúl. Ceann bhána tócha bheith. Is an gcué tócha dechar den deógan is an council hógant mar berige réir I gceansa. sé búla trasna le hóide. Seán ein díine sin láimh chuir nádige Seán ein dísan chun brú éigen de chur mí hálaach ní brahan an versa an bhrú agus an council seáta stachas bhain council tóiste an níl an pulla bóilte a mí bhí míáil báta sin leis ach bhfuil a sé seo a spáin go bhfuil sé ábhat an na scór na gáil mar ha cúpla ceann fachta a ceannaí ceanna bháin fachtaige go dísa. Nis cael dhéannig nefhan leis gic amachchan sa ceann gara nis á hógan bhfuil ceann séir sa cím bhí seachtain san éhan ó leharta íon sé rihanna as an ceann tócha gara bhil sé sin istíigh féin dína fithe hé níla dúirt a réiteúir éhfuil seachtaíag a taachtamachchan is ón McDonagh go dtíomh tíideag íorla ócharán istíigh sa chúnach ag mar mthláir na parcan is bus sin éna harúbeag a dhéanta gin nefhanachchan Fuoine bhégan de chuiristeach sa glúiseach nar a héseach chun cín, seachúna níise a ríist íorla meachtar a líorthóid, íorla chunrán istíigh a le mthláir na parca, fachta géibh a hochtíagan san seoga, dearan seoga, agus cad dhéana siad, bhil agus a meachta gála na chéile san ní bhé an gála sin a ledanna hena tíos ní léon scór fachta go fós, cha sé bheith cuioine bhar na scór na níis.
Van der Leitir mór caiise na meta cuioine bhar na scór na Darren Seoige, Trasna Raisha, seachsa chúna in níos más féidir leth rimadíanta hí san sunna ge fiún Macdonach chu sig sa chúna ach ní chuir do réonlir hóidir stachuige. Ríiste gúmpúna cad a timppla na park so. Van der Leitir mór fan far bháin seasta taobh hísta mat sunníte ar hastan bhfuil nach bhfuil hóidir meachta seach sa chúna cha déanta níise chu fachta ge fiún Macdonach fiún na stig sa chúna crín díireach stig sa chúna cha se tachta machas ó sí Macdonach meach siad na lá bhfuil éon don chun cína aonmh gan éh anna sunní dóla mai ifle cehardíag bhí stracha le déanamh sun nach déanta agus bhfuil big deis níise chu scóraáil tón Cill níise tá an chialbáta tránhóna gúil Cill Gaeltachta sun agus big deis go scóraáilt an countsa cíimiid níos cé hócaga an réitor a meachtasteach a ríist níis an sa mecht seachan jo an líne fethe héna sé faidir bhfuil bhí géana stig sa chearn óg. Bhí na inise stóda mat ó sin Macdonach chun an countsa a hógan bhí sé tógan an cic na séir riimiis an chluithe bhí sa fechan dit sa taobh suas agus bhí sé a chur gachain crín díireach tradras an Drasná agus é ríist méid san diantaige agus an ishá na bhana chlár a scór ach nílach cúdíag neomata caite sa chluithe sa big deise chun níos tachtar eisiid níos mar chain sead an gica machchatá. Na tachtanis ó Cill an son ó ifre nue ó sin Macdonacha. Gicmachta tachta ó chréadán stig sa chúl Pádraig ó chréadán chu dhéana sé Pádraig mo léon duine mé ri ní léana ri a se na mechan an countsa a chahabh macha Jo lár na park méid san diantaige Pádraig an countsa crochas suas leo an countsa bristir bhfuil níl é buirte mo sannaige ifre déhan san dian ar bhína héine gab me le scíal dianta go mahan sannaige déimian agus rí sellh ge cíl na Martra bhfuil léana fácastig fearháin fácastig in isicha an féidir le sellh gáil fí sé sin ádan is be cartan is tachta an countsa nuair a big deire leis an glúiseacht an sa agus an is ifre hocht an san Anton Cúna an ráise a seach sa chúna ní raig tachta macha hasad ó nó cunal Trasna Raisha the ríist Cill na Martra gan ein stró an échar ar líor hóidir so has sé gimmart ige baile nach mór na himdóirí mó ní léon dahan échar ara Cíimi hallar dasúna agus seán dí mó fósamó seasta le líne da a cúga a rúbeag déantaige Cill na Martra beidir ferile a chahabh stachar imil na cearnóga gur cúpla nóma telegs cínte bhíise go baile hol sa vín so ar fad tá Cill na Martra so héna cheese le pointe bháin fachta again é bhana Leitir mór agus trasnanis na parkin so chun nó daigen teile a chialtain so suas na parke seánnaí ó éirige so ó cunal raisiad siar gan ein stró an échar ní leon brúachar ar leorthóid so é bhana is sí siar caiise tachtamach úr éigent iad chun deirigar chlár a scór cholamach lochlinn chur Council Trasna Richardson Anton Cúna fáilt anna chuir hóla sé gimmart móhall ar na park ifir de seachtanis Ciarán ó éige son agus well. Ní lecht in bháin fácastig go Cill na Martrach ní léon dara an líorthóda chahabhsteach na cén fá mar há spás fácastig do. Annach chun spás í stig an sunna ge fear bháin ifir de cúig díagan san dín macáric fear fór an máide agus a chuir túús leis na scórna ó dasúna mohall ar na parkas ifir de cehardíag Dylan Seoige i tíalt an líorthóda gáil tarnaisníl Dylan rá hástanis mar an líorthóg metan so ge Cill na Martra has an ús a bheith fechan de Roscomáin a gine á clí an tacht sin me cearn nuair chimeidir líorthód bhí sé homatí nach mór a glogalásan Trasna ríis Cill na Martra Ciarán chu dhéana Ciarán bhfuil éana fácastig fear bháin an féidir le líorthóda chur isteach nadidir ní léon dáthar a líorthóda chiáil isteach Tá sé tóiste leis an immer tá fáin sa se seo cleachtathe cá an rud an tactic seo cleachtathe an éon dátar sin ó nó chunil denmh rih maithan mí hála dasúna chur dáin leis an gantan bhfuil sé sin caiilte chu níl an réitóir rá nach bhfuil rialan bhain táiste ásádan san níl an ceantan caiiltan sanna go Cill na Martra bhfuil dubar nach go má mar ní bhéon bhrúra ceantan caiilte go mí hála dasúna leis an Pas lábh sin ne bhana Leitir mór an isca se tachtamach a scór gáilt. Héanana tí le puinte bháin so Trasna Raisha den is hall luas an gorta gosliú suasan so más féidir agus buile mór tucan son bring an réitóir amachta món caiinte is so hastónam hénig an bhír féidir lo sin íana bhid bhín an naon son goród mór gimmar mór lá na parkan son agus bhfuil an réitóir rag bhí sin áda hóhanach ní léon carta tachtamach a fóca go fóil. Bhín himdóir dhéana sásta le sin. Ríis ne bhana Leitir mór amach tíad na lá an so fear ifir de séis éman ó líntí bhfuil rudí gosclú suasta éman stracha déanta san nach rialan bhatáistin úsáid brochar le sin agus áir sin Drasná déanta go maithan sanna cá ifir de cehardíagan san Dylan Seoige déanamh go maithan scór sin a háilt bhfuil teachtaí ar beag an dóibh. Déanta go maithan sanna Dylan. An tíis le náda dó nach mar fihin ómatí fós an le caitin sa chuir glóg.
Padraig, leis sé gic amach an son, Padraig an count an croch am hallar na park, correct amach sé sin búteige, neh an Leitir mór a cha dain séar inis an sá, mar seo an tactic a hage Cill na Martra, seasa sé tíar agus reis ar nun sí anna happy, gros sé suas ó dasúna, reis a gur bád an sá, ní dhéananig an count an cura áris an drasnán aige, agus scór fachta, idir bhí hun sí, ige míhall ar dasúna, agus Cill na Martra fiechan dan a chain séarach, nuair a hensead chun cín, le luas, Tóda Ráni féidir sin íanamh an cos an tóir fós, istíg sa líne an son, ceart meach sé sin catanáda ag an réitóid, sin riil. Tá hí gom éis in me hénig. Óin in isin leis gic amach an sá, far a bhain sa bhreis an sá ige óin ó Corán, mas féidir sé fiú amach, be sé raibh sé ró dhéanach éí le bút amach an sá jo éhanige, éhan ó lahart a suas leis, bud sé bútige ó chunnel níl, fachta isige, neh an Leitir mór, caiir sé den is brú éigen chur ar a líorthóid sa, agus scóraáilt agus le homadridim lód, in ómatíile nach mór, se chun far a bhain dain séarchan is Casey ó Calig, istechan sunna jo Ciarán Baréad, Ciarán, Trastan na Park, le ciús na brog évid a tí díag an countsan cura ar fór riil an son, íocht lag an son, tacht ó roig íorla ó Corán, an son agus an countsan caite, again, van der Leitir mór, besha dímach, mar níl tús cura leis a guthas ó rábhacha, níl tús rábhá diantacha. Cill na Martra anna hásta, de gimmert, a sé anna iachardum sa stocha pictúr a haring díbige baile, cécho, goéfar is a háise, agus trasna na parca hang goé mecht, bud sé cairúla éine nadar. Countsan búlta machman, countsan mecht haris an lína, a jo seán ó éhíní, chur seán láib leis an gantsan na néchar. Ríist mí sé sin caiilte gan éh anna Leitir mór, caiise a bhena chóramach an is mar, ní féidir le cúpla scóir eile a scuileisteach rimis le hám agus beag jab mórchas a darna le héanana ceir le náda dó, éidir sé éman ó línti go meach suas na park, go géiman a raise, bhí sleaptíanach a son, agus beag seansar bhád in is sáca, seachúnead, fearlár na park, bhil chun de vestracha chun talún tá, agus a réiteoir rá, bhfuil an numar go cos céiman a tócha san aige, bhí sé sin díana róhaint, ach, cinne an réiteoide, ní féidir meachta gar gargóint. Seans aige Cill na Martra is so cruisiís bouta bháin eile, agus an látharú eile diantan son, mí hálar dasúna, i méthe stachar imin le cearnóid go ríist. Cíimead san go le hénig. Agus déimíonn ó úrdalinn son i gatharú áitina gacha an cúpla nómat, agus ridiantaige mí hálan son agus ní ghardíir ar an cheanna éachar bhí rimadiantaige. Má chaint sé sin i líorthóid stig beag dain séarán, bí cinnte da. Se chun far a bháin ha gimar gomahan is tránhóna Ciarán a dunín, ra sé stacha jo míhálan is sé fachta gin fear mór grí, míhál seán endí congruachtas, anna imreoid caide chomá seán endí bertucasan, imreoid mór den rá irin, agus bhile fi sé sin ard a róhandid son nadar, ní dólam go raibh sé i tíal feici dhéana bhasan, ach an líorthóid a gáil tarnáisní raibh sé sin ró díon ach an réiteoid a meachta món caintex fa stocha go méich carta bíd sa an chiad countraníl, an carta choristeach an na fóca rístige, an carta fadig an réiteoid. Má leis na himreoirí é sin é dhiiscint do scuile leis, ní léon gáin na cartaí bheith teachtamach a chuin cúpla nómat. Agus bhfuil sínte ar nach ráma tá, súlagan gúil sé cearca leir, ní mór an choirí fós as. Slúad as bailithe an sa congruachtum sa bhusco Tráchtaire, an chodína 60 fís fúmat sa agus éad a buin súb soltasan lá agus é an a hásta leis an aimsead is go chainú deile. An sa tránhóna na Méilte fiochan go húntaach ar fad, seán ó bhíine meachtam an cainte leis na himreoirí hálatsan, is na bríste geide a chahabhaige seán hálatsan. Rís Cill na Martra is, se húna taction a rí seánaí, ir líorthóid seánaí mechun cín, cad dhéananig seánaí, bhfuil féidir leis líorthóid a bertastígan isige, hatúristígan isige Cill na Martra, bhil se na meachta go harún tactic a ríis in is, se go harú go chain cúpla nómat. A foranna chreidúnta thuirtóibh, se de tíaltrodí go chain cúpla nómat se chunan lán cholíam ó Mac Lochlin hís an son, Colin Mac Lochlin trasna, go dtí Ciarán ó dunín, ra se trasna ríis, is fear a bháin nach bhfuil anna líorthóid fachta fós ag ná séin ó dunín, be se de súl, é sin a gáilta 60 chuithe a darna le, an a ghólan tucan son, a ché dianta go maithan son, Ciarán is i fiochan chun cín. Agus trasna ra sé Danny ó Connell, cad dhéananig Danny, ra sé an sín dhéananig caiise sé timppla, agus hiann son há séin ó dunín, an féile sin líorthóid sin, ní ra sé 60 lár, ar fear a gimmart le idir sé ráige seánaí ó éidir híos son, agus bhfuil trasna na parca, John Shastáin is a háisead Cill na Martra, agus se an tactic a háá, imreoid sé timppla, agus ra sé an sín son, is geo sé scór, ha sé a déan go húntaach, héanana ceithid be sé sásta le sin, nach mór cúig nómatí fithe caite tuthagain. Sa chiad le
Hírán ó éidir trasna ráise dí sé ó daní bhfuil tíí gur chrámige se chuúna fertha stúr na himra déanaan sé se gánaí do híal na Martra go ten go chan tíd agus a ríis ifir dó ag an fersa tachtaire chuthe an dat leis le cúpla nómat agus an strapping mór ar a glúine tunige ach déanta go an sanna chu Hírán ó daní strigan ina meas comá Cinnta go maithaige sé ó daine san isbe íocht an sochan é se Gaeltachta national Leitir mór ráthasta is leis an tactic an sochan le thuidir méid anna chosíocht an úsáidan san isteach John Míhall é fachtaige ní be Míhall a dasúna stíigad san ag broid chu leis an gaansan agus é sin caansan a fiochan go húnta chu fad. Ní hé Míhall é chu fuór a gaansan nach bhid a héanaíag déanana ordal déanam go húnta chu fad. Cinnta go húnta an fad an sanna cíl na Martra sá bhín só an sa chéad le héanana cúig le rá faointe gan é bhana Leitir mór an caansan bút tar neise bhfuil níl. Tóir rála leanúnta raig chéíní seo cealaigh ra sé stacha jo Hírán beré Hírán na mthláir na parca caiise an ceanna gáúna is líorthóid scuileisteach ó síach dunacha an caansan chuisteachchan is go éhan ach hir an san tá ferháin há site ó nómatá sé machchas na siomar feste sin ó daín sé site héad san agus é stúran na himara gan éon stró an éair agus ríscíil na Martra meachta a bhrithún síon sa ón ó chunnel cad dhéanana ggóin ra sé stachan na lár hir an san daine ó chunnel caiise fiochan chun cíine is ní léanatí ach ferháin an scuile sé féig an ra sé leis a dasóg raig an caansan le fiochan go húntaach ar fad agus scór fachta gan éon stró an éair ag daine ó chunnel agus cíal na Martra é déanamh go húntaach ar fad an sosa chéad le ní a fiochan anna bhán ar a héintse chun cín an tactic go briúdóibh Théanna sé inis le ná de dó ní a fiochan go húntaach nar a chaintsead sellh déanta go húntaach ar fad an sanna chu. Ríist an chu daoine hiririge ní bhana Leitir mór Trastan the Parkinsoni ó Condal far a four score Dassenson second divine win best well caiise an te cosantóirí bheith cúna mach an sofa ceann fachtaige be se lora ceanna le háilt ifir cuaig díag dín Macarig a bád fachtaige dín an chiad scór tránhóna a mohuiide barc sa chluthe ceharú canna se so ríist de gúmpúna caiide déanta go maithaige cíl na Martra ra se a seach sa chúna Danny ó Condal Danny tu se amach a ríist an so cím fís héasúma so ifir dehanson ón ó Condal is seach sa lár an scuile séad féig ní anig trasna dí ó Condal a ríist caiise a bheith cúramach an is an so leis a mecht lubarnach leis ir hód agus well Caiise a bheith cúramach Hírán ó éidir cáil san agus bhfuil déanta go maithaige cíl na Martras ní féidir le neh an Leitir mór líorthóide Gaeltachta national éair bhí well bhí seán ó bhíine gan sa Roscomán lábháin agus bhfuil bhí sé fiochan de Roscomán teachtain Jimmy Cairn mar an ní fe scuile leis líorthóide éair sa tránhóna ceann an ád go má rialan bhaintáiste úsáidan sa an scuile sé féig agus bhí deisar bháid san ach an rí cúpla cos céim sa bhreis tócad sanna ge Well, bhí míála Hírán ó daoine an san anna ré cheappas hénig go raibh báid an deir seachtainna teachta san ach níl Well, bhí seansa có Evan ó láthart is Evan a gúmpúna caide neh anna Leitir mór ha mí de fad a súil go ducha se amach sa darna le agus scuile féig gan a bheith seasamh siar agus ceann díanach ducha stíigad san réitir orhí sa fáid héine mé hénig go stíigh chéhí stíigh sa líne lán hasach agus well bhí ceann díanach an san réitir amachta mun cainte be carta sa hastócha Gród ó guile i mhan san na mthláir na parcas carta buí bunte goród san caiise a bheith cuaramach inis ní léon gá leis sin If on the Leitir mór inis as well, sé nó daoine fós site híad san. Seastair lína fithe hé an háise, an éon stró caiise caithíar a gáilt don darna le agus bheith siteid. Hírán beréidan is séir gaiide mo láir na parca críndíireach san sputar nuair a chachanna réitóir isteach ar hód se chun cholamach dunacha ca scuile fégan is ar lochrán le hama dridim lódsa é fachtaige ó beréad a ríist ach ar caunsan caite bhégad sannaige neh anna Leitir mór sa lubarnach go más i chéad le Iad scuilte héanna séile náid a dóis agus an réitóir meachta rá ní léon úta mála siúla mar a barcas mis réitóireacht nas an caunsan chu chun cíine isige Agus well, ifir dó Hírán ó daoine Hírán a meachtar don TV cír báidistí gan na ceannaige Hírán cúpla second win be se lorg scór is le hóm nach mar a didim lín rá nómata le leis stóla mat chuir le nómata le leis tócha bhí cúpla stop aige chun meachta mun cainte leis na himróí bhí gortú a bháin sinna bhí goin sínte ar a rámatan bhí sé sin dain séireach cai go réitóir stop a chuir leis a go henis mar well gortú ceann ní féidir sin í dhéanamh cai sé stop a chuir leis an cearta fad an réitóid ceartan fad an sunnaige agus fiochan tar héanna séile ná a dós mór méid é héanna sé chéad le an sa chué
na scór na bhfuil an báide sin mé stachan san go Dean McCarrig an chiad scór an le cúpla scór eile fachtaige fear nach an tlatan san Damien ó ordal rácheann fachtaige siútas rácheann fachta ó roig mí hallar dasúna chomá agus ceann eile teachta ó déine ó chunnel agus ceannach ar an na Denín iad a fechan gomá na cíl na Martra ar a héinsead chun cín tefelle dus na scórna at so even nee en son ó sin macht noch a puinte bháin fachtaige siúd den nef an leted mód ón Cill agus ceanna bháin ó nimmert sinile ha fachtaige nef an so si chéad le éidir a cehardíag Dylan seoge an ceann fachtaige siúd ach bhfuil cór leis a chur imdóidir mo an son an is cíimiid me sé carcalór agus cíimi cebige lirthód a co lirthód hall an sunnige círán ó Denín Reitóir mecht a gól Holland san na he moidir bar tran hóna fósat so nach mar le huaite sé cúig críndíire chuir a sputain is ar a glogad so agus é fós anna he naim se go húntar ar fad hí an tálinn dí so cruúsí is an so an réitóir mecht among caint an so le Cirán ó Denín is ní féidir an Cill sin a hógant hí mecht a ré go dúirt se Cirán beréad a bhí gortin son hasúlagan gúil se carcalór agus is féidir leis leanúm te raig. Ní dólan go bhfuil cumar ó bhathir. Gortú seach sa cheann na stocha a sé mecht Cirán beréad níos cailteige neh anna leitid mórid so mór a chailúnte é déanamh go má. Ich míidir níos cé bheith teachtas níos seachad so fear a bháin Oliver a déh lína tág a men idir sin inis a gceann second a bháin díomh. Agus mór a chailúnta. Cirán beréad cailte níos a gine bhana leitid mór bhí anna húpla ridianta gas chéad le ten se chun cín le luas. Mar nóú stachan san idir an léidí go hat stachan san sé warn seoige atá críndíireach sé teachta stachan san do Cirán beréad. Ríist trasna na park a ríist Cill na Martra anna hásta seán tactic go briú go chainraidir ar ina cheartacha héanna sé le náda dó chuir go réiteoir is stocha cúpa nómat le seo. Idir mé jo le hámat sa a muidir barca agus bhfuil go chaine híosúmat sa buint anna hásamh as an ar a seachtainna agus bhfuil naim sure go húnta chur fad as well go chain paidir de bhí ráite stocha hanna go chainrad a go bhiú Cill na Martra meachtar dunsaí trasna ráise a bhí séna sé fachtan sanna Seánaí ó éidir trasna agus rí fearna na hat déman órdal déman cúpa scór fachtaige déman é dain séarach goach bhí Cill sanní dúirt a réitóir fecin éair na buí meachta stachan is gin éhhanna sa cai sé bheith cuaramach ní féidir é sin éana bhí sé róáard Bhín carta fad go réitóir an le an nuamhhallat san bhí sé róáard agus bhfuil mí hall asúna mecht hall sála sa an ré beag mí hall ní sé cuioineh an ceansa a chrocha isteach sa ré agus a meachta jo impola a th déhile don máid sa a bheit sé crocha an ceansa Harris an drasnáin bheit sé congracht a bí cinnta de san Ní mór annachchud as ní líorthaí mé heisteach go fólín sa chéad le mí hall dasún ní annachchud líorthaí fachtaige a déanta go húntaach nuair a chainte líorthód héanna sé le náda dó sin imime stachan am cútih gorta het so chuir go réitóir stocha tí nó céidir neomat le seo. Ní hall dasúna is le meachta go na bróige sa bhí rudaing de chuir stachaid na íhalcha oscailte stocha. Ach tá an dalhan is so. Congracht an Dave lína gan dat, mar lína sanna fáidir gúil sa spot a ceart agus bhfuil líníocht tachtasteach ó mí hálan is chuir sé an bróig le seo agus cíimi chuna sa bheige an count an crochtasteige ach an róhint dianta an sunnaige níl an count an chur ar fóríl agus ní sé an ráte róhínig go gumsa sa chéad lehan sa bhfuil annach líorthaí chur mú ag Cill na Martra nuair a hen chun cín feinsead na scórna bhí cumach gaiad an sunnaige an máideir bhil sé tócan is an sunnaige críndíidir steach sa lár a chuise í Jo warn seogan fear a tháinig stachan san in áit Cirán beréad agus bhfuil iad a fechan go en is Cill na Martra so sa chéad lech na féidir le neh anna leitid mór scóraáil rimis le ham agus sin in amcútih gorta hit so évid a déhan is Casey ó Callig agus ra sé trasna ríis war an seoge Tá sé los a chuir steachta immert so há sé a fiochan timppla na parkin sa sé feidir chun den eile an ruhéanamh cai sé an ruhéanana bhíad hénig nuair a chaint se sele hín count na seachsa fus an son ach an réitóir rá ben éiad an chéad lehan so an chéad le ige buchalí chorcaí Cill na Martra a fiochan go húnta chu fadan so sa chluthe ceharú canis na bhar in rád na
sin siad agus bhfuil siad na ledna ó chorcaí a déanam go maithe sa chéad le bur míad asúil go méid tachtaíar a dhéanamh gan néamh anna litir mór sa darna le héna sé linnáid dó ólachtas na scórna a techt óhróig well mí hallar deasúna ha háscór fachta ge siúd háscór fachta ge déamh na ordal fear na slat an bád teachta ó dín macárig an chiad scór tránhóna agus ceanna le techt ó déine ó chunnel be cíal na Martra anna hásta san do Spórt san sa chéad le be seán é bhín é siúlrasna na páircid sa be cumán na hástaid mar ha se a déanam go má agus well be tachtaíar asúl sa darna le sa bhain ó na bhana leis mór cíimiid chun na sfeigeá fanna gílín. Go sé an na scórna tite sé sin gara an brebe sé Harrison drasná nach mór go dhéon agus broig chu lei sin agus bhfuil lumar ceart déanta an mádóirtígad san idir hocht anta nó cúna meachta nuntaí bhar strachad san fear na slat an counta na meachta stachas a cumna mahasa ar a gansan as é fachta a gé déimion ó ordal Ciarán an dunín in fé leis socrú síos meach siad na lán sa cha sé taachtamach ríist ha sé seasta críndíach idí agus cumar ríist ar sin gohfuil brat bána meachta áda idir sénis éman ó líntí gohfuil rudí gosclú suasta éman stracha déanta san nach rilan vantáistú úsáid brochar lei sin agus áir sin drasnáán díanta go maithe sanna cut siar agus ráis ar nuntaí anna hapaí gros go sé suas ó deasúna ráis a gur bádan sa ní dhéananig an countan chura áir sin drasnáán aige agus scór fachta idir bhí hunn súna stígad san ag brochar lei sin countan agus é sin countan if fiochan go húnta chu fad ní hé mé hálan é chu fuór a countan nach bhí a héanaíag déimena ordal fear bháin an scíla sé féig an ráis leis a deasóg raig an countan na fiochan go húnta chu fad agus scór fachta gan éon strón éair ag déine ó chunnel agus cíal na Martra.
We're on straw, Hurder Sourcen Hen Shason, for the Rambada Crean Didach, and counting a Frabistige Melavada, Hurden Bador, Source a Hall Live, near Riven Talish, and your Hodahalt, Agus and Bada, Imshehe, Ega Evide Kuig Diegenson, Dean McCarrick, he made initially an Aharu Dienta, Egan Ha, Ern Keemetson, Evid and Diega, Haver, Ega Warren Show, Ega Hanishin Stach. So he had la in art Kieran Bered if he got to her, agus is more than Hailunt Kieran as we should then of Gama, Egdolchon Keen, Lesh Elir Hod, the Nev on the letted modex, Gahanod nach more Regan is so, and Raytod, Fos, for Nachtle, couple of Imdod, had Tachtamachat so, was in Schommer Festish, as Kim Heaston Son Banastor, Nev on the letted mode, Fos, Lesh Yul Trust in the park it so, Big Nomotel, Stochas, Aramen, Gahanod Regat so, and Mahuda Bark, and Himjodi, Fos, for Nacht. He meet. And this is Nevana let it more able to Tráchtaire Yenov, Caruchan, and son is it Lord nach more Regan is Stocha, Huntusa Hort Lesh and Darnala. Augustin Bansticht Foss the shoe, trust in the park at Sogs, Wheel Editor Toad. Ach Nelia and Wheel Editor Toad, Hasharonish, Gulchach Huntusa Hort Lesha, Hashaf Nachtashin where Lina, Hunmachzol, the Heaven in the park at Sun, Nidol, and going in Aharu Dient again, Ha, Ern, Key Megan second of one, Diva Gabala, well in Aharu Dient, a Kohami, Hollow Dasuna Foss, she gets on, August Shan and Foss, Shasta Necklace, stick in the Folka, go for Lina, and their whole cotton orders and Darna that so, August well, Kadira get right Toad, August kicks Sarah Machtastach. Heel Martra initiate so Bertistig cousin he then cousin Tory here in Shigan Nevana must feel like Heel Martra Broig Horlesha mates and Dienta will Neil if you're forced to shell and so if the Shanes and Shawnee Oedic Shawnee Cahatul your Hoda Havwit Nish Martori Retod kicks there the Hine and mates and Dienta Stach John Farha Gimmert and the and so he had Lahan son here on the Denin here on Egwala Stachat so big Deshiga score a halt even all Hart and Naklish big chance in Ishika score a halt and so him beg me hollow das soon Squealish Egg Sean indeed of Gamanson Brew Horedic slaps the fuss fachte again me hollow Dasuna, he made Mishmesh Carclor, Stone Gameg, Mactum Kaintelish Raytod, Eva the Hocht, Antono Kona, August shall have reached Fachta Gekil, the Martra, Mar, Kixer Gaeltachta, a reached to get Cossentori, Nev on the lettered mode, August Beg. Mihal or Dasuna, a court and council sheets, Ed a Dalov, like I say, Hunski Lesh and Ishigan second of on. Keemanson, give it a cheedia, Nev on the lettered mode, Tachtamach. Piece of yoga macht na park so I gimmert Eric Lehan Irla o Koran has aus some horror so has I gimmert Eric Lehan and as well Bertmore Lorna Park fos co machen son have fight a team pull ken Aharu Hadienta co mi hall dasuna a mon hunner hot a have stack a hohen corner ganze nige mi hall ach reached Marvi Gwinse hier la
siad bochalí chéal na Martra atá déanana go maithbar Bórt trán hóna Councin chur a Harris an drasnánaige héna seacht chur an áde go fóil ach ní hála ríist ons na kicin na séire an nach rín fad agus gan mór an strain hi chur a scóran is héna seacht linnáde dó caigh neh anna litir mór is rud éigen na chahabh amach agus an rud éigen dhéanamh móide Bórt chun tacht a reis sa chuthe sa nú beisiad amach mó as an Comórtas Peile dom líana céimiid an féidir leir éigen na gáit ní báid nú hó ach denna se an mahastóibh se chun farháin is céí ó Callaghan if de ceir fachtain is colm Macdonach a colm díanam go maithán ar thuir chumpú timp na caiide ón Macdonach a trasna is ráiste a dtíbh seach evan ó leharta evan fiochan chun cí ní léana stéige cá ní féidir le na scóir na gáit mar ní léana na stéig a go chuine duna taachtamach éman ó léon sig éman 60 méadar amachán máid trasna is ráiste a steach a ríist jo an chuúne hálatá tastíime meachta seach a chuúnatá stracha díanta san agus be Sinsear an sofiún fiún Macdonach díanam go má ifh sé éman ó léon chun an count a hógant an bhfuil den éigent ann an Sinsear sin a hógant tá war an seoge éime histeachchan ach níl an risin fachta a chu néchar agus beag seansan is chu an count a chur síos agus le stocha an réimeach críndíireach trasna na parkin is ví sísan ag le ham agus éimeach trasna na park is stocha beidir an ré ar gaansa ó sin Macdonacha for mí hála dasúna cean an asan san sa chéad le an á céan am de bark an féidir le ó sin é dhéanamh mín sé dachar stocha an méid san dhéanamh os na lá ó sin inis chun bhróige chuir le seobail a chóhan dianta an councin a chóchta steach an councin na fiachant níl councin caiite cheappas hénig gur sin meachtáris an drasnáin ach an councin imithe mú agus begin cic amachtain is a tachtó ifh a sédiag pádraig ó chiadáin istí sa chúl an reise fadad sa cí míidir an second bháin Cad dhéanamh pádraig níos ní léana meachta rida reis sé fada le seo meachta fada reis sé síos a jo mí hála dasúna mí hála mo lána parkach sus le fermór eile bertnú túúr a meachta náde fachta go cíl Martra an bise fachtacha sus na parka reis más féidir le échar farháin gorta him sanna mo lána parka hasúla gon go sé carcalóir éime lolínti go stola má sínte a dalah láimh lecha a gaiide san a cha fachta chu neise neh anna leid mór iad a meachta brún is sa ha sé roiíannach is meachta brú caú na scór na gáit ifn hochtan is cai sé bheith cuaramach san Pádraig ó Calla cai sé bheith cuaramach mí hála dasúna meachta steach mí há mhfuil mí há man na bhór cháma ní hen bheit bheith gúta mála is sa Ní hála dasúna fós a piúcar Patrick ó Calla go sa stocha sé fáidir carta thuirt éigen do éigen sa réitóide bhfuil Reitóir meachta mún caiinte ríist le cúpla imimeóide sa mí hála dasúna fermór Green hen bheit bheith gúta mála siúd ní bhí a hochtan is a fáilt Rud éigen sa hon réitóide bhfuil Cinnig cartint an réitóide stocha ráthirta agus bhfuil is féidir leis cinine anach sé sin Se bh gin bhna litid mór in is se trasna na parkin is so ní léidir hod críndíir catisteach grís na tusa fós go sa chuhesa agus bhfuil be sé díach má chaann sead mar chuig námatí níos nach mar caitin sa dána le agus na hiíochttaí meachtasteachchas in count na fiochan go bhfuil agus scór aimimsethe gin bhna litid mór be tataíir sa gin bí cinnte chola Macdonacha an countan chu an drasná aige Fichant go man ar a hensead chun cí nach ní mórán leorthór catisteachtíos na tusa fós a Ki amachta tachtó, Pádraig is sa chúil, Pádraig fiochan chun cín cíimetá bhfuil goróid a bhfuil tachtnatá, roiin countan amachta jo goróidatá, ach suas éidir chuig díag dín macárig, go sin bud thna go neh an, is tachtain ar beag aíanamh nisisá, an leorthór caite chun cín, an ciad bhta trán hána, goil leorthór catisteachcha sunnacha, agus strach eile díanta san, agus bhfuil nádar beart amach carta éigeanta is áhrunna an réitóide stolim sa bhfuil ha carta bháin bruntaige, bhfuil darú diantaige ar na cartaí nádar. Well, sé destocha ní hen bheit a bheith grán, a sé destocha réitóirí iscint agus ní heastíí meid na cartaí thuirtamach, is máis na himróí sin. Má sin Macdonach inis, bhí ceanna bháin caiite sanna ag second bháin a chuine ché sacrú síos in sa ó sin, an féidir leis an count a gáilt, agus cí míí san chlár scór hena seach, linnáda tí agus an isbeag hena seach, linnáda cethagain, mar tha tataí ar beag dhéanamh inis sa gin néhhana agus tha sé ómdóibh, rud éigen dhéanamh Nach se beábalta na scór na háit má chun séidir éigen teisteach ach ní mór an dáhar an leorthóid sin na chahabhaisteach just na tusa go fólín. Pádraig inis Pádraig ó chiadáin stracha dhéanamh mo lána parkin is an chun daoine stracha timp na parkin na tá stracha dhéanamh an na gansa hin sanna sáid a tástáil na gansathe suas leo fermór lána parkin glún fachtarta drámad sanna gacha buirte chu eise go cíl na Martra is agus bhfuil an chluhesa dúiste pí beag
Bhí daginn leráte go lehom ach an council ar a dalhat san agus bhfuil útamála ceartá ana bhíh cíl na Martra ar líorthód trasna is reis an so a ríist pe sé ar daníine hir an san se tá fechta go sé a ríist Jo an san iad a seach Ciarán ó éidir Ciarán sínte ar a rámbat agus níl cumarráh Ciaránna tá sé seo gortathe an réitor amachtamón caiintenis an sobe carta igen de mechtastachas há sé an amstocha carta hurtan versa mar há sé sá agus a tríd stocha an nómata hána sé macha geile hom Patrick go Kelly go sé carta igen so be carta buí jo sé carta buí bunta ar fear lá na Parkinson nevanna hí sé sin díanana go hóhananta san Baltasan fear eile sínta stígad san bhfuil sé seo fáilt Das tehet an gluthe agus fear bhánará an bhfuil deidir leis a chluhead í mé is gan second bhán chéanana bhid thir Jansaí tá be ihir sé an san se á tá na hoscaid imimehéir sin ihir sé san éman ó línsí há deidir le éman a is tólam sin bertain is an líne lechúil caiiltenis an sohagan néhan an sa chluhead sa fear bhán Ciarán baréad imach sa chiad le gortú agus bhfuil is dochan is bhfuil cumméid bhfuil éman ó línsí go fágant na himar atá Jo men ihar na stíomh ché há tachtasteach ihir fé héanana tachtasteach san be sé chuúine is gan second bháin agus bhfuil Council tóca tapping is an réitor scuile leis bhfuil an réitor mún caiinte bhfuil níl há sé cearcolóir dúirte immer libh Agus géis seachúna ríis cil na Martra meachtar don sí Seánna ó éidir seánnig seach sa chúna bhfuil stracha dianta san bhil sé fachta thna se go ríis dianta go magan cosantóir san agus bhí sé sinár agus beag carta le teachtatá há sé nós alman nolig hísa an na cartaí a fad a teachtamachchan is an ar bhéon carta sa chéad le hí carta bháin sa chéad le go de rúdará agus bhfuil bhir fé héon take heisteach gorta san Ciarán a coháin imime heistecha Jo éman ó líntigan san éman gortathe Carta buí eile bruntan sanna an réid teoid agus bhfuil ne bhana leitid mór in is dúiste he pí began sa darna le mar bhíon an le chola ceart sa chéad le héna seachtain is le náda cehead suas na parca reisiid bin féidir leí róda bháinna chahabhaisteach ní reisiid reisiid tína lá ríis báta bhána le seoige Jo an taobhlína fachta leis go seoige ríiste bhfuil déanta go maithe sanna láimh chur ar gan mí sin an passas fear bhí fachta riamh aige na cosantóirí deanna go maithir an san de chiil na Martra bhfuil bhil sé fachta th neise chu chance gan bhana na seilehá ach níl fachta go cíl na Martra réitor meachta séad sa bhfuil fear eile sínte a dalbhat sa Chamíad a bheith Cuairmachan is an samar an réitor a cúpla buile díanach meachtasteach timp na Parkas a cuma gúil sé seo gortathe Tá sé fós meachtastracha hir an son is bhfuil hocht an son bhil ní féidir a sinna iad bhanis go sé bheith cuairmach Tá fear a bháin lá na Parca ar carta buín sanna go céad na Martra go ród ó gile há carta buí bruntar sin cháma an nó cuana hála san cha bheith héon timp na Parca ach bhfuil cai bheith cuairmach a réitor inis Well, ví sé tún creúnt an réitor na cartaí hang de si sa fócach ach se ná gan is cúpla ceanna chahamach mar an himimiúí dúiste he pí begad so hen na seachta ná de cehead agus fechan tí ar nódor nach mar denómatí caite ach bú annach chud brisín so sa chiad denómat sa tarna le Big sean gan bhhanan is an sa scuile féig be fear lá na Parca há hógan tá síachúnacha sé tógan de kick na séir go dísa An rééis sé garan nó an scuile sé féig hí mí gan second cad dhéanana go sin é socrú síos agus go chainrad dianta an réitóid agus an pí papéir chuisteach na fóca ríiste ó sí macdonach is socrú síos brocr lei sinige mu cum na maithar sin há cumir go bhfuil an count meach an ras nátá há teachtaí ar siúla a thugann an le bhana dúiste hin is pí beag Hén seachtain is le náda cúig gan dát bhí hén seachtain náda tíúpla neomató hin pádra gan is sa chúil pádra go créadáin an raibh sé fada lei seo ihí chuig go fágant na himar sa dín macáric fear a fór an máde hé tháinig stachan is go mé bhar sin díomh gan second bháinnig bailile seach sa chúne idir seachtaí go tháinig stachan sunda chiil na Martra agus bhfuil cúpla áhrú a dhéanamh is gan rá ar an gandát bert caiilte gan bhana leis na gortathe bhfuil seachtaíag tá go stachan san antan ó línse go tíir tachtasteach as bhfuil in ar thud meachtamach a lá na Parca ríist an bhí sé fachta go chiil na Martra is a meachtar an saíad sa ag tá dain séireach seo se chun fear na hat slat déimíon orda le seacha Jo Míhall ha fachta go Míhall a ríistin is cá sé bheith cuairmach is san na cosantóirí agus an farsa bhfuil cá sé bheith cuairmach is há cúpla stracha dianta go Patrick ó cealagad san agus há carta buí agus bhfuil níor héon bhas bheith tuairtamach mar héchan is be ceann gan feic ag cíl na Martra an socr sé an count a Harris an dras ná gan mór an strainin éair antan ó línting take heisteach an san ihir de seachtíag chrín díireach take heisteach na chiil na Martra agus bhfuil rodí amach go madóibh
go díos sa chluithe agus beag scór gan feiceanta ó ifir cethar diaag míhall ó dasúna chuir sé an count sa crín díad a charis an drasnáin. Is mé mí fiochan deir héna hocht le náide cúg sa chluithe agus sinna dridim a jo. Is toch een lesje tríd is toch een congrocomada nish gaan koop de noemen lesje tríd on tarna le het zag zijn tarna scoort dan daarna le vachtige kiel de Martra als een hoorscoort in de tachtos en kick in de sera om mi hall daar zo'n kaashet koop de score ele gaat on nummer tenisjes weg kurmach en kick hem acht topic tokige on ook Korean schick zo goed en is nee van de tachtamach lesje guide koop de in de fresh mohat sunke even alle harte even en macht de John Shaston koop de in de bal stachen is toch een reon die in de hashet en is even de henie ik miles macht nog trasna right Casey O'Kelly Casey en broker Casey Gans and Shahan Lear Kidler Hod High Stachron Hon the Gadisa and Farshin Terra Robertson, a factor in get kill the Martra wheel, Shelevolution is to Hoka, Kaja the Kurmach and Tachtamach Shelir Hod, a factor get kill the Martra, August can strain in Echer, Hockix Gaeltachta, August special with Tachtamach and Ishka and Council Toka good topic of Trasna on Vada Kata Vekurm Norian Tuition Shane, Odinin, and Mahajo Far Temple the Parker Father Fatron Hona, Kiran Odinin, Farhasha Temple Hechashamar Lewis, Kiran Odinin, a Master Nunsi, Kalahitika Mahatsa, couple in a bhFear. Near a kick Sarah on the door to Raytoad. Here on the den of Mahan Lirhoch in the Russia, Susna Park, Mihal, as soon as Gahan, and a Straka team bullet, August and Ishkin Chief, Gwil, Nevana, Wretched Mode, Ida and saw, or Hacha the fort near a Hodegas, what Cooper score in the Tacht, Hena, Hocht, Len Nordic Kugan, Bodishin, the Stocho, the Beshin Kenny Falls, and Bodishin hit the Stach, Nevana, Wretched Mode, Dean, McCorrick's North Cartigan on Cartcontrad, Broglesh, and Bodishin, it in the four Nagas Cooper score. Tacht a rash choma hagen evan is nish far joig score ma gaintje spas en echer shoige shachs khune trastan vadet so ferlo don khorlasha diente go magas kostentori son the seg lanta makos so rad hat son ko vin talo and son mar vi bodstigen na kjaun son again evan letted more vin bodstigen na kjaun ko kongrocht and Davlin inish even the dehanson bei ono kunnel sha o en kongrocht komad and Davlin agus kaunele ordet so retor rog vishin ro ord agus well Sarah Gaeltachta, agus Kasha the Nish of a Kurum Hunnish and Bochli, Nevan the Letted More, how couple dinner air court to be a Kasha the Van Hurmuch, a Vekrichnu and Glehesa. And Council talk a good topic. Joe, if the Henia, Farana has Lata, Anachla Himmer again Versa, say Stuart and the Himmer team in the park, Damien, Russia, Trastna Rish, leave it a Shachti, Hunting a Farsa Stachup a second to win, Anton Lynch, Farog, Russia Rish, Rish, Shahun and Lina Hagimmer come here and Sosha, on Lina Hosni and Gahanrod, the Heel the Martra, and Chura Hagimmer to Son, Danny O'Connell, Shawnee, August Kiran, Oedig Mohotson, and Churacoson, Dem Gohun to Selina, Lahu, like here Shahun, Faravon, Hagimmer and Sacker at Sotran Hona, Scandal Corner, Fair Shul, Howler Sassna, Vishestig in the Helnetsoniga, as Joe Mihal. Dasúna Callanig Mihal Corrig Mihal in Broiglesha Agus ní féidir ein spás a Horton Barson mar Cacha Gachain Countca Harris and Drasnan Anna Imajord Kaide father Shaha Agus ní féidir ein spás a Horta Berach and the Costentori Mohotson, Council Toku Gatapic in Mordor and Lane of Owen or Korean Stigetson, a Toku Gatapic again, Evan the Letted More in his Chitishir piece of Bugale, hand and lay, then Nord the Kui, Congrocht and Shaston, he me cut the hitting a machan so, Shahuninus, Kasha Rodegant, no, I end of any show get reached, Ach Council Kyle to Cocky the Martra, the Costentori, then Gama, coupled in a sheen to reach as well, coupled in a saw, because when you Langolish, Lish, hand and lay, then Nord the Kui, I fechan in the door, so I mean, Jimmy John Achmor Kui, with TDX at Hanla Kate. Bishop Bugin, him George got to Agus Couple Cart the Catamach again right to the douche to reach the Nish so Shahun Kiran Denin came made Rihadian again Versa will a GPS or Havige who for Kesh to Red chasing Quay came again the Hiberha Coronardiga on Council Kailte will Fachtetson and our Nashigan Evan let it more sticks of Hunim will Denta Mahanson a Neil now kicks Air Gaeltachta especially the Tachtamach and Sarah so Mahain Shad Shelef Shixahuna Hashad Kasha the Kurmach. Tachtamach and some again more door all of the council halt Russia Trasna no park initial songs and Raytor roll and Unterreich Agahundred on the hostel so was the right if the fair took his Stachenson again Nevan the Letted More go man 90 minutes against second div on David so had a glor Agus Anish and the fair and the had slat Miles McDonough Stach Joe Barton Show go Warren the Mohal on the park Kasha Lir Hod in the Havestach ni Lemonini kun Lir Hod Havestach Hasha di Mache Ishkin to Stocha Agus Shiva City Gabala nach Hancha Kupler Hod Havestachas Rodegen to Yenaf does not toss who some go to Brishin who go to Rodegen to go to score it's come Kasha Lir Hod in the Havestach ni Feder Webrahar and the kick in the Sarah here Harshin the Antigo Hunter get Costentori Hill the Martra oh well we Fechenter can plan of again Nevana Agus hard planchin soccer to Gama ag kill the Martra say green deed right to come down to Gama again long holy in son they call him McLaughlin the Hastigitson ta Farahune Fionn McDonough struck a hun talon Agus big kicks here let's so Agus big Oshin McDonough Machtolson connection a Hogant Agus gi made me Alberta and Council her Harris and Drasnan couple scored das facht Tran Honige this Kirona Cahan Halbertson a Honige Stach couple second to him
Ifir fi hena chafige Ciarán han Stachanson in art Eamon O'Lynch agus Címan Willen denile prapáil chun tachtasteach ní dóm go bhfuil go fólín. Nis Macdonach sacrú síos fiochan de rééisúr chlár scór hena ile ná de cúi caiige count amach tar an drasná agus sinna dridim le sé ómatí dia caitéidir glen nóirlóir sagam. Bhí annach chud brisí gin stocha go gorig réiteú Chinú ceir nómtí sa bhreis sa chluhesa nuair bheith gachan ar nachmór creachnathe Macdonacha fiochan go maithe bhfuil agus an bratbána mecht an ádatá scór fachta th neise gan éhhanna leitid mórin is sa. Sné tíú ceann as a chélan is fachtaige évid an éiad san agus an tí. Well, fiochan tríos ar chlár a scór at sacha tí cín fachtos na cicin na séir gan éhhanna sa tarna le agus gá ceann fachtaige Cill na Martra an tarna le. Well, sin an berta hátógan na cicin na séir há déanamh díomháil. Pádraig an is leis go camach Pádraig ra sé fada le seo sin éhad hastíigh na cheannaige broig mór mílteach chu lei sinige suas leo bhí sé fachta mo holar na parkin is an fellin in éhhanna luas a chuiristeach san nimmer sa Colm Macdonoch Colm is meach tíad na lá háisiad I Joe Evan ó lahart a tras na raise Casey O'Callaghan is an fell le Casey socrú síos broig chu le Casey leis Gaunson agus mecht Harris an drasnáin á tachtan íar a siúla sa hagan Más féidir lóna ar cúpa scóraá das a chéile an das fachtan sunige ferrich lí Handatson évid de Casey O'Callaghan Well, gur hód fada go briúdorf, mar has the fanachtas na bisí. Pádraig sig sa chúlan is an son, rai sé gara leis a gawn sa cíhimíd cad dhéana se. Níl mór an daine ag glórug na caide weig gara. Hen an éile nád a seacht. Rai sé fada luís le seo, mach na spotta cían na chasein lir hód cúpa second to win, but cacht fálam hem hon sanna con níl, because an bisí fachta ríiste gan nef an na letid mód. Agus ar a denam go mahanna bisí san, caig cín na Martra bheith córamach an is it sa, há tachtan íar beag a siúla, fachta ge war an seoig, war an congrucht an Dave líne, dianta go mahan sanna ge Seáni chas a timppel písi beag, fachta ge war agus bhí war na súl, báid a háta san bhí seistig an na cheannaige, évid a cahardíag a chur an count san na stacht le cús na broige, ach caiitin sanna ge Dylan seoig, Dylan cún go Matra an hóna. Caffresian a rod in and Faravani if you have been fought and scored and gone out. A cune go Mac strong on a good Isa. Faravani Legortinish get kill the Martra, but Shane O'Dinina how he's and son. Oh, Kyle und more Greece, I shall my Hensha shot and O'Neill come overhead. And Kyle und more Greece, some Hensha shot on Hort. He'll come overhead. Kim Sean away Wien hall the and count Kyle and son again say toward the Machti, then it doesn't him Jordi on Iron Henny gets as well. Gente come again. He's in Sunday kill the Martra Gadisa. The Hanish a Stachan Nirrig Stolium. Gente go mas a chréibh caiise the denmh go maithe raine héanam bliana agus well as ardú céime sin bheith hús san raine héanana gorcagus sramaithe sin agus na himimiúirí agus na fór na mórgraí hí san sanna gimmar lós a dem go maithar fad thiachar sin mar gháil mar lá na parke déanta go maithe Ciarán a dunín féidir le teachta scór háiltanis Harrodí goslú suasan is sa cum dain séireachar seach chaint pasad sa seo chuúna farhad deanmh díomháil tránhóna Ciarán a dunín a chuil ce sin caiiltige Ciarán tág seapta hólan fachtaige Ciarán san a chail ar thoda teachtamachige cosantóirí neamh letid mór fachtanisige Evan O'Lahart the congrucht and Davelin agus prasach pra cartianta den lir Hodson agus well bhFadín Wachason mar bhín Shelbaka nach caiid de cocím Faravani and initiative suas Hodson ca man list the Hodget Sadiv he made to have a tachtasteach well Faravani hastig hits Anton O'Lynch gimmer chik sa khune agus well Cill na Martra congrucht and Davelin and so couple stappen macht stach nish ca hasad bheith córamach an réiteoir mead súla seo bhí cúpla nómaslach againn an son ag tá sachan darna le ach well rudí ciúnithe síos go fáil agus an berta go meachtasteach go traumat san chuna líor hóileáil tarnéis is níl seanna bh bhíon róhásta leis a réiteoir go fáil ca sé bheith ciún hálat sanú go sé carta a hénig Warren Show get Mohol na park in Warren Kahasha the Rodegan the Yellow Neva and Hunt Hama Matastachara for Hinomati Catter Nordor is so one show go Chi the Lord so will cover tacht ha cover tacht and Cosentori Jan go home to her fad and a redunt Torton Sanders na Cosentori the Jan go home to her fad and stop a Horle Warren Show again came every the coup he all the sun Danny O'Connell and the Hockey Lesh Varsa and the Hockey Lesh and Lean is in a hage, Cill na Martra and Churka son the Shin the Chura has Stura Gahana, Chahun Faravanella, a being the Stur and the Himmer, far more green, Hagimet like Ganzi, even the share of Romiga, Shawnee O Edigson, Agus Jaharlesh and son of Stolem Kiran, to Evlesh and Kahavi Ganzi, even the Shacht and Churka son has Stur and the Himmer, Agus Kahavastach and son of Homa, Kiran or Dunin, and she had the Bochali Hadian Rodima Hansa Tron, the Cill na Martra, Hen and Nay, then now the Shacht and Nachmar Dino Matilla Dolan is the Corusha Kupanomatel, Lesh Ray Toad, Hashan 90, Agus Mihal, or Dasun the Force, a Kahavasa Helem Hudson.
Well, ní dónam sa big cartaí nóla a chuirigh Martra sundí na chéile has sé a stracha as a Sathairn ó Naomh tháinig sé de bachar de bar trán hóda a sé agus is stocha het é dhiiscint ach well sin éon stíl. Und die Fahrer waren stehen, der Hockstach nicht John Hunitzer, agus in Counting Bell, nach der Stachsanarige Haschen will Neil, fachte nicht gegen Mordor, Green Deer Harrische Line, und der hat so eine Prabinisch gegen Mordor weg Kurmach, wollte machen so eine Schelle wenn ich gegen Evan, Joe Casey, nicht Casey, Chef ja der Eigenisch, oh Kelly, kann ich ja nicht. Even der Gabriel an der Krugen zu no Connell, Bert wieder der Nacken in der Kehle. Agus er ist schick so Hune Hasha der nicht oh Kelly, Hasha Tachta machen so Hune. Die haben gemacht so eine Joe, even der Schacht Jürgensen, even der Schacht Jürgensen bei schon down show getrust in der Parkinson, Kim Faravan, Howardson will check in Kyle Cornel, fachte Harnashika, Darren Shoga, Hollands and the Cahavi with the Hochtiag, Yosha Shalvinish, New York, Maran Passion, Kyle reached the Agus well, Dubernochama, a V about us and on McDonough, Hollands, Congrachtum, Vishinigimachoma, and some second divine, who let your Hudson, well. Ne van let more ham die mag nach gaan koppel hoor gaan verstag het Jo Dylan Sugar nie more aan self agus sorvies vachtige tron hon maar Jo score maar gaan che deseneger ach niel en hoort kat stag foske kimi hall da so kindje wenn ich skal aan kan ook wil mi halige maar Hallson agus sinne vierende door het so gaan met het verhenisch kat so dan de lijn kan macht de schach Jo en groen so groene var risser tron hon hier aan de nien kat stigen de gaan ik hier aan is ik met de mag gaan second divine Rashadin Long Coley Colin McLaughlin corrig de legen Broglish en hag mar tifir a Seachtar a ráige nadar nis be carta bíal is a tachta so ní dólim go méid hín tála ifir a hochtan san ó Patrick ó Callig hín tála an réitóir amachta man cainte bhfuil an leir sé tachtamach a fócaigh is dólim sa gúil sé seo a seans dearnach in is leis a réitóir sa a carta bí brunta éid tamilín beag ó hin ach well ní dólim gúil carta bíal a brunta san éid sé sin die in de rogen de stoche karte hoort as een meet en nu heb je in de gaunige is in een van de meer kort er grond met er half die hadden dat zo een speciaal soccer cheese van een kickseer a hogend en dan hele na de schachten zo fos is tron honna even het zo hagen en dat geven we gekl het zo was je de maar te kunnen komen wolf toon het zo on wie wonderson madden of kimetson right to go he's in the fight het het zo beklema het ke hoge gemacht sei schon gesagt shoot schon is o dat zoene she score fachten she score half fachtige kill Martra Sathairn Leitir on of roig Gaan de tachtos na kick in de serie, kan de waan on nimmer, be kan hulle was na kick in de serie en so maar gaantje en countsa. Als je het hoogste vaart les na kick in de serie, zeker sin, agus hij aan de haaste en laaf kan naar het zonnig weer de gele raak de degent. Is chic en dat kan groot een lead het zo. Let me halen dat zo nog eens komen weer raar de degent, maar han counten kan harsen dras na en is komen de massen is henne de le Nod a shacht ní dólaminish bhfuil a rohan damanish ne van let mór na scór na halt agus well ó Calliganish ka se bheith cuaramachanish dieanta go maithan sunnige Mohlar na park hashad Miles McDonough Miles Trasna Rice the Reach Millie Air Hold Lord Hold Green Deer ha bhá in ha catastach jo im le carnoige so chlusa di mach is in Ishkin hashad the rille go hanrod ní lena haru mecht the dactic go fól waren shoganish waren sheed na law Rice cashad score halt at summer hunt ha mecht stachera far more Lord na park so she McDonough a couple kicks there das fachtige ha cool score fachtige ne van the more Sathairn cheeky tacht over Roigenson Washington McDonough canele tacht of Farrichley Han Casey O'Callagh canele Fer Chune Colin McDonough Casey Bullen clear hood to nach Kailte sei fachtige mi hall da sona farafort ke score Sathairn lada Hill na Martra Farmore Gree bin stiger im le Carnod tagen che macha jo Lorna Park cheeky fachte Sathairn la on talavege kan van on nimmert agus in is Hill na Martra fechen gaba de kahavan amat so kugnomativ fe Kailte Sathairn la Hen de deadline na de schacht is reached he came to it a score on the gabala Shane O'Dean for has Stuart him on no Green die no with the hand tron on the dent go hagen Cossen Torrenson would kick the had the coup get so Neely Dolum goil Neil constant im for real big chance again Evan and count Arlana Mach kan die again bad door so ha waren show geschastetson Green die nie len auf Arkale fachte go machen sonige Evan all hart to Mohlar na parkinish so the match in the law both van elle nie len de
Sástal hor ag na chahabsteach se chun even is an broicor sí a even is hall a tatan immerton san speg má baden sagin an cíimi is meg baden an David sagas an trasná an bolte stiget sanige ne van leted mór vín tale Cosantóirí Cill Martinson Bájor stiget sanna diana go man dóm go chosel láb leis hí sé chilt lá chor leis lir hotson ach dianta go han sanna ges na Cosantóirí lir hortsus na park se chun nisad dianta go han sig séna duní atsa farhagi mar go hunta chor fad agus Kirán dunín farile an bertu gimmert na chéle agus a rís trasna reise den is Púna cad a timp na park is ón O'Connell óna déanam go mahansan trasnation faran ólín si chana sé seach tamilín beag hin ever a seachtan sun Kirán ó éidir trasna na park reise cé háholda san go míad amachchan is gan second diván a chaise a timp ní féile man eversin a Uiscin John spot a sug fólín fachtan sunnige be ever cúgan san Danny O'Connell Danny a gar chead well ein a carú leis níl ha sé na ein hála san ha far mór is ní hála dasúna me sé lorg na kickan na sé ní bheith cútúr nó cehar a gháilta agus a stocha dechar a bheitpiúid a far mór grí Láidir Kirán ó éidir ganis Kirán meachtar nunsaí hena deile ná a seachtan tám nach mar a stigiste thuirin sé neomatí fé caitasa sa darna le bhí cúg neomatí stocha an cútih gorta higann mar bhín réitóir meachta man cainte ferlár na park Anton O'Connell is cadí anna Anton ha se an deógáil áige cúpla coscéim an numar go coscéim sa bhreistócha sunnaige Anton is lir hol caiilteige a cha sínte a dalbhat san hasúla go te carcalór war an seoigin leúnta aig leis an immert tá O'Connell seasta hísan san ha sé carcalór nis ne bhana leitid mór seogarí se farsa gimmart na bhna éideag a chahar a Rómaige hana séisteach mar fin do Kirán baréide agus bhil hasise mar cumá tá hána séisteach golóir ná hosna se ó sin machtanach inis mecht siad na lá hí seanar bháin sanna go second bháin chu san trasná an bóilte agus bhil díanach agus daon séireach go maith san kick sé le bruntan sunna gin réitóir ha cúl scór fachtas na tanna le ha sé métan lutin sunna gom second bháin hin na bhana leitid mór tí scór fachtas os na kickan na séire amachchas a cúg scór sin far a bháin eile inis tug na machchannis á go fiún machtanach chu tucha machacha hí mí dins tachtasteach ó sin machtanach inis séis cúpla coscelim ceis céim eile háiltas an cansan bóilteisteach san ní cadóig a réitóir sin in éair mar ha cúpla ferúna a chahabsteach hísan san aige ne bhana leitid mór agus bhfuil Kirán na cahána hána sé sin isteach jo an san áit éman ó línsí hísan san mar lista an scuile sé féige ríist machtanach an íananig scóir eile aim sin sanna go maithaige Ní cymachtan is techtó fádrag is sí sa húil agus scóir eile aim sin sannaige éidir na san ó sin mohalár na parca ha sé gimmart agus bhfuil céir scór fachtas na tarna leige os na kickan na séire ceanna bhána techtó immertón éidir cechar colachtanach ceanna le techtó céí ó ceigech níle an scór na fachta go fólín ige na bhana leitid mór le hena de lená de hochtan countan seolta machadeolá na parca ríist an kicach fada sin ní sinna go briúda Cill na Martra ha go chunar deile go briúdó an countan na seachadeo seogin is cad dhéana se seoige stig na Cosantóirí séanú daoine ní bhfuil tíí gur a Rómaige ché San ví a gáí geile ham go chuch me cahiige isteach John farmór stigur immer le carnóige be se lor kicéire canú aigen na san féidir darna chor lei se broid agus an countan chu an drasnáin Díanta go han sanna go scórach aim siúmar bhí annach daine ar a líine san ag Cill na Martra an countan chu an drasnáin go han sanna hín taló an san buchalí Cill na Martra san Bhín taló nach raibh báide aimsin san becheart darna stocha a chur leis an geantan agus scór má fachtaige Patrick ó Lahartan san fer a tháinig isteachchan san i bhid fihe tí ar a chahabhar a drámaige ceann deas fachtan sanige ach bhfuil me sé cinú nach fós an báide sin héanna de leis le náda na é agus bhfuil báide orrin is mecht fada ríist leis an geantan agus na lead am hod san na cursós na lá mar hang gríanana mechtteach críndíireach a stachan is a jo nasúla sang brise fachtan san a ríist cá chansan is igen bhana leitid mór scór a háiltin countan scuilte go mar rilan bhantáisiú sáide an réitóir rodí goslúnis suasan sa maid machtanach a dreis trasna cúpla staptíanach a mechtaisteachan is rodí taobh suasan is a mothide barcad sa han táma mechtaisteachara geog na Cosantóirí seo síntear a ráman is a beg a méid san diantacha ar hód caiilte stigad sunnaige Cosantóirí Cill na Martra seo slach go má a congracht an máide céhoci go mach leis éidir a seachta stóir a stigad san leis líor hód a se seo an nuas a bheith fiochan der chluthe a máíochtta stigad san is a rock bhí siúla san agus cúpla na slepa chahaban is ige cúpla dunas ní léon gá lei seo an néchar han táma mechtaisteacharibh ní hen bhas a bheith cahabh tám agus a ríos cúpla slepa le mé stachad sanna bhid a fihestocha chahabh timp na parkit sa ní feiceil in is stig na cheannaige cai a bheith cuaramach cúpla duna sínte a dalamh ag go réitóirin is a mechtaisteocha cahabh na cartaí timp sa Ferdi Bernach stigad san a cahabh hen timp na parkit san nach bhfuil Stoch mu sé roiíon nach stocha hena déile náda na be cúgnom a dhéile sa chluhesa
Réiteoir mecht am cainte is as well. Be cort eigen chafa machchat so ge. Scór fachtan son ge Patrick o a Hartenson scór das fachtige. Nach wie bade stigen na chauna ka. Réiteoir mecht am cainte kinne cartian tegen Réiteoir is mecht am cainte so. Leis moier cool agus an moier line. Is noch na soule sin. Fuilich soule. If you can do the parks for the one into the dollar, but some young men never seen David on second divine as well. How are they going to fact and so stigma Masula Hennig so if the Cardigan so me hollow dasun and he'll come over her me hollow so. Ach maar Kailund more grace I shall got to the Tronhona and Morich ma wo han so Tronhona hen the Dilla Nod na go Folin has so come out go mesh the game Tronhona Morich ag Caruch on the Shay ag going Wolf Tona on V. Agus ríist dianta go másanige agus bhfuil cúpla stapel meachta stachan sa buchalín so ne van leitir mór a chahabh é tíim le park which arrow íonach be cartan takeáil se bheith si chéad lethegah ó sin macdana chunis an councin crochta stachan son concentóris a bhreisiir an son stachan Joe Ferdi barnach which is in cailte sanna agus fara le sin tistigad son níl go an néchar le seo han farsa a chahabh ein dípol no mata hána sé stach be an mar línin is meachta cainte so an Réiteoir meachta an cainte níl ní he bhas é bheith a dhéanamh inis. Ní hastíine ó éine é seo dhiiscin tú néchar am barca go chéine meachtamach ar baich le bheith Spórt 2 agus chluthe as a bheitgain. Ní hen bhas a bheith hafna slepan na stigad son. Denna go Réiteoir cinna carta subí cinnte. Ní carta buí go tuige beg, a carta buí bruntaid. Cinna carta anta an Réiteoir, chuir sé sin is stop leis. Creúnt an Réiteoir Tronhona. Tá sé scuile le cúpla rud, sa sé chur na cartaí amach gur cúpla rud eile, ní hen díomh leis sin. Cinna cartianta gan Réiteoir in is sin ó daoine ifir tíide gur rám agus ag gimmar tíarn san na cúlathe ifir a dói gan is círán ó daoine cé mé ridhadianta gan Barsan líor catanádan sanige congrucht an déhlín a bhín tális nach na 16 bhí sé churann bátasan ach dianta go maithe gan nehanan is sin féidir le bád a háit níl feiceir an na fón na ceir faointe sinile má chain sead bád a big tataní ar beag dianta héna de le náda na an táim meachtasteach ráneomatas tucha caitir an nuair dúirt so césaí ó calagan is agus é súil cúpla cos céim a hágan agus well. Réiteoir Ronnie Federation yellow as well. The him Doddy killed the Martra Nish talking couple no Bachasan over the door so Réiteoir. Came no to her shell so. And she mocked on the Nish Corkesh. Came eight half pockets in Réiteoir. And got the Mesha her Harris and Drasna no and got the May Stachs of Uska. Gochain duna hir inis ige cíl na Martra sa a súlas docha an rutsa a rúna suas agus an deire a chur sigilhesa macdonach an councin gara bhfuil tí sé hastig mé bháide cadain séad sa na cosantóirí dianta go mahansan agus cé hastig an ná ifir a dóí a círán a dunín lanta machansan ige cúpla din sa bhreise sigige ne bhana leitir mór inis tí sé hastig mé bháide bhfuil sé glanta macha go tá dianta go maithe seánaí ó éige san dianta go mahansa a líor hóireachtain a ghlana i Jo an taobhlín in agus gochain ile duine a há mothir de barcanis seachas an máideor hísan san a sé four he's and son in Ishla Couple Nomad and counts a crocht the source of spare. Will a go and correr again and again. Ta shake shin, correr Harris and Drasnan. Agus need facket in the foreign ish. Achan Bardishin. Agus score ma facht and son again Patrick Arta score das on Tavline. Ach need facket in the foreign ish. Achan Bardishin a Huigestach, Tamelin Biogohin. Agus Kim Sean and Dinish and Machter Joe and so or Dasun and some Hall Dasun and Bertico Foss and Machter Gual and the Hill so. Gachain he's from Matsoha Gadi Mahuala shot. Nish, Shiksa Hul, Kikamach more, Méilte Hesha, the Bochali, Hila Martra, Vidor, Bochton, Dunklesa, on Hied Naomh, nor Huigler Ordestach, Ache, Bochton, and Kila Martra, Diantagomansa, Shahun of Dinner, this to him, Dodi, as far as Mohodebark, Gosha Kixer, it's a big into the Agus me hollow, that's only the Spórt and Tahia Hage, Shahagimert, Leshenver and Chincher, Le Couple Blianish, Achan Tahia, who spawned at Sunniga, Han Tom and Martastach, Hamsachum Mehenia, Hav Shisatsa, Edinol, all at Sohis Kixer, it's August, or Réiteoir, Couple Slata. Agus ceart for scoring is sa agus begin Barnishin oscailte dí ceirfaointe ríist má gainte an council ha ceir scór fachtaige cíl na Martra sa darna le ní mór mé dé achas cuma bhíon de máiste dianta sa chéad letha seansan isige ó desúna is sa an council a chur Harris and Drasnan agus an Barnishin a chus glúas doch an chieffaointe ha sé dain seirchnar bhíon chieffaointe idir na fórne bhí taló hir an son nach chuig báidisteach if the cardiac nish me hollow desúna agus an council chur Harris and Drasnan aige sné on Cúgiú ceann Sathairn le fachtaige an ceathrú ceann os na cic na Sinsear scór a bháin ó nimmert fachtaige cíl na Martra agus leis sin an fadóg dar nach séite an Réiteoir de Mohodebark agus bhfuil siad buchlaí chorcaí a bheith dul isteach sa chluithe lechanis Tronhona Mórach ag cearúchan na sé beo ar TG Ceathair agus bhfuil buchlaí chorcaí tá spántas má dianta sa chéad letha na scór na sin a gháil téna héanaíag le náide de bhíon demáiste dianta sa chéad le
Bhíonn de máiste déanta sa chéad na scór na fad tachtó ifir de cehardíag Sathairn na lehansan Mícheál deasúna fu sé cead a scór os na cic na séra scór a bháin tachtó nimmert agus bhfuil tefile den scíal stochan é bhana litir mód amach na machas a Comórtas inis sa bhálta ceharú cena sin mbliana agus bhfuil bhí anna hospáinte Sathairn na lehuatha ó sin macdonach a mohalar na parca tá spáint anna bha Sathairn na leth ó cúpla scór das aimse heige sin ach nuair a hen tú tíar ar chlár na scóratá níor bheith cúpla scór fachta sa chéad a cobhín de máiste déanta ag Cill na Martra an báda sin ón chéad nómot sa chluithe sa tachtasteach óbhróig an son dín macáraigh cúpla scór eile fachtaige fear an nachad slatdéimí nó ordal agus a ríis sé Mícheál deasúna a bhíh creachnú an gluthe sa ha macóidh sa cúig sé 7 faointe fachtaige Mícheál anna hospántas ón fear a bhíonna gimmar stigil rimime le cear nó agus é stúr na himara de buch lí Cill na Martra sa dana hásta a bheith meachtasteach sa chéadbáteile tránhóna a máireach agus bhfuil sinna bhfuil uinit sa tránhóna agus cúpla chluhéile le tachtanisise de 7 chlog chuma a mothir de barcad sa gur 1,000 maith go bhfáil ag go baile. Go sé an na scóna tití sé sin gara an breibh sé Harris an drasná nach mór go dhéon agus broig chur lei sin agus bhfuil lumar ceart déanta an máideir stígad san ifir de hocht anta nó cúna meachta nuntaí bhar strachad san fear an nachad slat an counta na meachta stachas a cumún na mahasa ar a gaunsan as é fachta ag Damien ó ordal Ciarán an dunín in féile stocrú síos meach siad na lán sa cha sé tachtamach a ríist ha sé seasta críndíach ididí agus cumar ríist ar sin gohfuil brat bána meachta an áde de sénis éman ó líntí gohfuil rudí gosclú suasta éman stracha déanta san nach rilan vantáistú úsáid brochar lei sin agus áris sin drasnáin déanta go maithan sanna cut siar agus reis ar nuntaí anna hapig go sé suas ó deasúna reis a gur bádan sa ní dhéananig an countan chura áris an drasnáin aige agus scór fachta idirbhí chun súna stígad san ag brochar leis an countan agus é sin countan if fiachan go húnta ar fad ní hé Mícheál é chur fuair a countan nach ifid a héanaíag déimena ordal fear a bháin an scíla sé féig an reis leis a deasóg raig an countan le fiachan go húnta ar fad agus scór fachta gan éon strón éair ag Danny ó Connell agus mór cartan sa dána le agus na hiíochtaí meachtasteachas an countan na fiachan go bhfuil agus scór aimsethe ag bhana litir mód beag tachtaíir tugann bí cinnte chuna na féirsúil hálas sasna bhí séistigh na cheanna tunige Jo Mícheál deasúna chaíananig Mícheál chuir Mícheálinn broig lei seo agus ní féidir réon spás a thuirt an bhesan i Jo Evan ó látharta trasna roiise Casey ó Callaghan sin féile le Casey socrú síos brog chuir le Casey leis a gauntan agus mecht Harris an drasnáin á tachtaíir siúla go rimar le cearnóige be se leir cicéir chunúd réigen itán féile ó dorna chuir le seo broig agus an countan chur Harris an drasnáin díanta go maithan sanna go scóra chaim siú mar bhí anna counta crochta suasta spéir bhfuil a gáin chuir a gauntan aige tá sé sin chur Harris an drasnáin agus níl feiceidir na fórna inis ach an báda sin agus scór má fachtan sanna Patrick